Unina weSisulu uthi ingane yakhe iyahamba iyovakashela uyise kuyimpela sonto, kepha uma ibuya yena noninakhulu wayo babona izimpawu ezikhomba ukuthi iyanukubezwa. Umtholampilo waqinisekisa lokhu nokwaholela ekuboshweni kukayise. Umndeni ufuna umsolwa anikwe isijeziso esifanele. Dilindele into yobana ijustice yenzeke for umntana wam. Umntana wam afumane uxolo neclosure kule nto ba utatakhe afumane umthetho umphe into emfaneleyo. Mna andikwazi ukuthi uba makuthweni, kodwa umthetho mawuthathe indima njengomntu ongumama olwela umntanakhe, mabandilwele nam. Owayeyimeya yaseNelson Mandela Bay uthi bakuthokozele ukuthi ijaji alisezukuvumela ukubambezeleka kuleli cala njengoba umsolwa esetholakele. Siyavuya kakhulu zizigqibo eziye zathathwa ngumantyi wale court yaseNyulo Court eNelson Mandela, apho athathe isigqibo into yoba lo mrhanelwa uye wonzakalisa wahlukumeza umntana wakhe oneminyaka esi-7, wabaleka after efumane ibail for iminyaka emine engafunyanwa ngamapolisa njengokuba efunyenwe last week Wednesday. Uthi bazoqhubeka nokweseka iSisulu kanye nomndeni kuze kube sekugcineni. Siyavuya bubukho benkokheli zemibutho ngemibutho ezithe sizawuba lapha sisapote lemveku njengomzekelo esifuna ibe sisikhumbuzo kulo mntana xa esemdala. Sizoba lapha ke nge-24 kaMatshi qho sizawukhula. Leli cala belilokhu lihlehliswa kusukela ngonyaka u-2020 kwaze kwaba u-2022 njengoba umsolwa ebengafiki enkantolo, kanti lizoqala ukuqulwa kule nyanga njengoba esephinde waboshwa.